بله تماشاوان برز لسر داوین لیدوانا اندامکی شاندادان و سندکارا پانکی جالیه جمال شیخ باقی کو حلال کرنا رجاندنا خوینا مالباتین لشکر روج دکه گفان الوان دخواه و بابتل گل میوانی خواه شروعکاری سیاسی برز منال حسکو گوتو بیشت کم برز منال هفته ما تباش و سپاس کو تیرو میوانی ما دست فکر خوازم شروعیاته لسر قفا حلال کرنا رجاندنا خوینا مالباتین پیشمرگین لشکر روج جالیه اندامکی شاندادان و سندکارا پانکی بزانم کرم بکن دەستپێک کە دەڕێز و سلااو ji بۆی ئارک ji بۆی تەماشەوانە ئەس دخوازم بکورتایی هەکەر دەرفەت هەبێ ئەم پێشی ji milletê Kurd re cemawer re bidine naskirin gelo ev kesê hatiye avê bû vî zimanî de axivê Cemal Şêx Baqî bavê wîna piştî peymana Cezayirê li dijî şoreşa Kurdî bi Îranê û Sedam Hüseyn re piştî goşoreş heftê û pênca ew planserê hate kirin gelek kesa bawer dikir goşoreşa Kurd şikest wê milletê Kurd têk biçê Şêx Baqî bi alîkariya Îranê û destekê rejîma Sûriyê di wî wextî de parçebûn li partî xist di wextekî de got milletê Kurd bi hacetê yekrêzî û hevgirtinê wa bû di wî wextî de Şêx Baqî hat partî ava kir navê Partiya Demokrata Kurd Sûrî û di wê derê de çend kesê dibin siha navê dînî olî de pêreçûn lê piştî wî rastiya wî hate zelal kirin got bi pîlana Îranê û rejîmê û ev tiştekî zelal û hişkere bû li Şamê dema gol duêl adrûnişt û dema gol li Şamê kar dikir û partiya wîna bi rastî jî kê negot zatme vê derê propagandayê bikin çar insan pêre tir bûn destpêkê de ew bû ji malbatê bû ji rexê derbêsiyê çend insan bûn weka Şêx Dawîd û weka Malak Hemed û ev çend insana bûn lê di peyre dema gobêje Cemal hat xwexiste serokê partiyê pey bavê xwe re kesek heye ez naxwazim navîna diriya were bê ziman problem neqeba her tika de Şamê de çêbû kê bê serokê vê partiya ha ev partiya got gelo endamê çend bûn hîç tunebûn ew kesê dîtir kê derkete Ewropa dev ji partiyê berda Cemal Şêx Baqî ma Cemal Şêx Baqî naskiriye li Şamê İslamê istixbaratê bû diriya istixbaratê de kar dikir û berî demekê li ser televîzyoneke erekbî bi hişkere û bi zelal got û şanazî pê kir got em di ber nîzamê û di bin siha nîzamê de kar dikin Cemal Şêx Baqî kurê kolaleke xuyarî û zelala Cemal Şêx Baqî İslamê istixbaratê ye ez werme ser pirsa te axaftin ne axaftina Cemal Şêx Baqiya axaftin ji ber got Cemal Şêx Baqî weke li eskeriyê digotin keçê sifreçî hebû kesê çayçî hebû Cemal Şêx Baqî îro xulamek ji xulamê rejîmê û Qendîlê nama Qendîlê Şêx Baqî dixwaze bihêle vê tehdîdê li dijî pêşmergê roj di wextekî de got em nizan ka pêşmergê roj gero şerê kê kiriye yan jî haziriya şer li dijî kê kiriye fermo برز منال يعني شخوا ام خوازن برسكي بكن دفرد اللي سر دما فيلي دواني يعني جبر شد فيدا ميدا جمال شيخ باقي افلي دوان دا وقفا رجان يعني جي حلال كرنا رجاندنا خوينا مالباتين بشمرجين لشكري روش خوار سدم شد فيدا ميدا افلي دوان هات افقف خوار سدم بێگومان دەماگۆ ئەم ئیرۆ لە ڕەوشا کوردستانی مەیزێنن پشتی سەرکەفتنا پارتی دەموکراتی کوردستان دە هەلبژارتنê داویدا و ئەو هەلبژارتن نەکەتە بەرژەوەندیە ئیرانê و دەولەتê داگیرکەرتە و divê derê de İran bi taybetî û di rojnamê Emerîkî ê herî mezin anîne ziman û pir diplomatê Ewropî got İran pir dest dirêjiya xwe dike İran dixwaze Silêmaniyê jî kê bike bin destê xwe de û bikête weka iqlîmekî serbixwe bi ser Iraqê ve ev xewna Îranê hê ji demê kevin ve hê ji qirnê hejdeha veya û îro jî berdewam dike û îro ê got wê rêza xiyaneta Îranê de wekî destek ji hejda şeعبî û ji Hizballah û ji PKK bigire û terefin di nava Kurdistanê de teref li hişkere û zelalin Armanc Partî Demokratîk Kurdistanê Iraqê ev gefê şer ne ji îro ve destpêkirine divê em bê li zimanê xwe yanî em ji temaşevaran re zelal bikin berîn ha Cemîl Bayîq û غêrî wî jî kê got di wa şûnê azad de gelo ew ê got nav lê dikin ew şûn bixwe şûnê got di başûr de bi alîkariya dijmin dagirkir kirine حاضری آماده دکن حتی گو سیگنال جواره به وکی نمونه دو او موشک گو بسر هولیر دهاتن و بری نهاجی که دوازده آدار ده او موشک گو بسر هولیر دهاتن پیلان حمی پیلان یکا جه یکا و جمال شیخ باقی وکم آنی زمان
بس نامه دقهيني ناما قنديل انه ملت بطرسيني وبيجي باي شارك شيبي وني بنا خوينيه ما هاجر ونرخي ما نسكن بريش خو ام دخوازن سیاست و کریارین پککی به روجاوای کردستانی بگریدن جبرگه اف خاله هری گرینگه یعنی جبرچه هر جار يعني ام بيجن كردن روجاوای کردستانی خلق روجاوای کردستانی باجا سیاست و کریارین پککی دیده یعنی دمکو هر کاربدانک لدیجی پککی شخو يعني هبوناوی دناو هریما کردستانی ده نروایتی دروست کرن بتنی روجاوای کردستانی باجا دیده سدام ویکی چیه؟ سدام دوی امن راستی میزنن پیشتی گوپکه که دباتوری کردستانی ده خیانتا خوب داوی کرد د کردستان روج هلات بکیمایی یعنی کم زیاده دسته خوستوی داره دل ایران دوی داره ده هلکی مثلا کردی دست سردانی خوین میجد ایرانه دکودر دمینه باشور و که پیشتی سالانه تو یکی پارلمان و حکومت کردستانی و بوتا دزگاه کی فرمی و شرعی و بوتا یعنی امکان بیجن برنگ دولت که فرمی دا عالمه دا بگومان کردستان دبن دست سوریه د دواره فکر نتوی او بیرو باوری خود تموتم گریدای هست خو نتوی بو هک که ها دوی د بپیلانا اسد و بپیلانا ایران دست دوی در باش دوی د دست خپل سر مسئله دانیا د بینه گودما گود باشو د سرکفلک چې به کرده ما کرده کورسانا سوریه بګومان ال پښتا فکر نتوی رو بازا برزانی بن دوی در د هاتن د وخت کې وخت د گود بین ایرو پېشمرګ روج او گود سحیل دا د پرده دا او صدا موصله دا سرهلدان پرمزن کرن او هاتن وادخل آرمان جفره بچاوا او پیشمرگد وقت کی وقت دا گو آرمان جا حشد شعبی او ایران او امبیجن داعش او پککج آلیه خوبنا و شارتیا پیلان عبدالله اوجلاند محکمه خودش کرده و زلال گود گو هکر ون درفته فرصته که بدنا من هيك كاري قالك الفيش يامنا از لديجي باشور جبوي وشر بكم از فكرين نتوي تنبكم اف قوتن زلاله بيلان زلاله وديار وفيايا بريز يعني بفي قفا شيخ باقي تشتك في شارتي ام بيجن جي سياستا بكاكيو باسكن بسر بكاكيفا لروجافاي كردستاني زلال دكا دريا في قفيده گوری خوندنا از باورم ده هر چهار پارچه کردستانی ده کسک تونه گوراستیا پککی ناس ناکی ده هر چهار پارچه کردستانی ده کسک نزانه گو پککی پروژه دجمنه و جبوی خاطر دجمن کار و خباته دکی کسک ایدی نزانه فشار پککی حمول لسر باشورن لسر دستی باشورن جبر باشور ایرو وکا دیتا گوتن هیلینا گله کرده اومودا گله کرده جبر ویجی که آرمانجا سرکی دجمنه گله کرد و به پیلان کسی خیانت و خوین مجد قندیله پیلان زلاله جمال شیخ باقی نامه قندیله هشکره گهاندما دبیجه دما گو ام یعنی هجوم لباشور چه به باشه دوی داره ده گلو باشور هجومی کو داره کریه و پیشمرگاه کو داره کریه معنا تو دما شرط باشور ده چه به هکه که هجوم بکه لوی داره هشیار بوده ده گله کرد لقام شلو کوبانه عفرینه هاگر ون پیشتا باشور بگرن ولی بنا آرمانج دوی ده که جمره لی از دخوازم دریا ورش کسی وقت جمال شیخ باقی کسی ارزان کسی کولان عربیجم ملت کرد گفت ناطرسه ملت کرد پیشتا خل آرارات و سیپان دانیا ملت کرد نشورش هفته و پنجاه نه مهابات نه به هزاره پیلان سری کرد ملت کرد نشکاندیا و ارادتا کلی کرد نایت شکاندن لیشکاندنش بوی کسی خاین و خفروش و کسی ارزانه شخوا يعني نجارة يكيكو ام بيجن ايريش كرين تشي لسر انا كسيبه لسر هيزن بيشمرجين لشكري روجبه لسر مالباتين وان بيانجي قفل وانتي خوارن تشي جاليه ام بيجن سركردين بيديبه بكاكي بيانجي الين بسر وان فبا يعني بفي قفي تشي جورا قف لا انا كسيها تكرن بريز دداوين ليدوان دا القوري شروفياتو نريناتا نه بس انا کسی چی کسی کرده ولات فارز و کسی گخبینه بنتوی خواه گریدای افگف لسروانایا و به تایبتی راسته ایرو انا کسی که خود بینه تمثیلا گله کرد و فکر نتوی و ریبازا برزانی دکه و ایرو دوزا گله کرد لقامشلو و لعفرینه و لکوبانه و کند و باشارت که بگومان اوی آرمانجا سرکی جواگفی هاربه و انا کسی از خوش پاوریه دما و آرمانجی خوشک فهم دکه و لبرچابجی که دینه لی هگر هات و خداینا که کشم نبشر براکوجی ریا
از بخاطر که ناکمه برا و ناکمه رضا براتیه دا لی دماغو هجوم بیت مالاتا دماغو هجوم بیت سر مافیتا دماغو هجوم بیت دوی دریتا همی کس البرخو بده کس سر خلاطه بینه کردستان و ملت کرد و پیشمرگه و ریبازا برزانی سریج نظام عفلقی و شاه و امبیجن و رژیم کفن پرست را ندانیا حتی گویرو سری جه گروپا که چتا و مافیا را یا جی کش فروشه کی وقت جمال شیخ باقی را دینه هیهات افقد نابه ملت کرد ملت کی دیروکیا و ملت کرد فدیرومت و قهرمانیه کمازنه و ال پیش تفگر اخوا و ریبازا خو بسکنه و ال دفاع بر مافیا ملت اخوا حتی داویجی بکه و ارک ایرو ارک محمیه چله در به چله هندرو به گو ام به خیانت هشتر و زلال بکن بريز شخوا وكو من قوت يعني نجارة بيشيا كو قف مالباتن بيشمرجين لشكري روشتي خوارن جالي بيدي وباسكن بالسرفة وآلي وامبيجن بارتين بالسرفتين خوارن يعني قالك مالباتن بيشمرجا للروجافاي كردستاني دمينن يعني حتى كو ورنا باراستن بتاي اگر من سر قفان بسكنن دوی چو وره کرن جبوی پاراستن آوان دست پیک از خوازم پرسکش گله کرد و کردستانی بکم گلو دماغو ترکا عبدالله اوجلان کرد عائلاوی تهدید کرد برایوی تهدید کرن خوشکاوی زیندار کرن دماغو صلاح الدین دمرداش گرتن پیرکاوی زیندار کرن اوش حقی برخدانی و ابو قاطاوانا قدغه کرن گرک ام جوی در فهم بکن و دست پی بکن گو پروژه دجمنه که آرمان جاوی گله کرد بگیشتیا و جبر ویجی آرمان جاوی نا تموتم ریبازا برزانی ریبازا کردایتیت که تا آرمان تشتی گو ایروش گله کرد تا خواستن و جه مالبات پیشمرگ روشت تا خواستن هستی برخدانه هستی مالو نبونه هبونو نبونه و جه تفگرا سیاسی کردی و بطیبتی انا کسی تا خواستن دوید بر و مالباتا دا حتی بداوی جی خباته بکه دبوی جبوی واخل کا سری ندینه و نابت مشكله ببت مشكله مال باطك اللي قال جروب كتيرور دبي انا كسي وحمي كسي نفيستار وخندوان وهر كسي كفد بيني فدي دوزا قال فا لديجي كريار تيرور قنديل بسكني وقد قبول لك قلت لها مال باطك ايش مال باطي بيشمرجي روج بايش جبر بيشمرجي روج شرف رومتا قال كردو كردستانينا زور سپاس تجبوی شروع سیاسی بریز من الحسكو ایروت میوانی مبول سربی مجاری گلکی سپاسیاتت کم زور سپاس سلسلامت ابوناته